emsakazweni kanjalo sekuphinde kwabanjalo. Welcome to it. This is Rings and Bearings, where we talk about the issues of life and more. Kula silungisa khona imphefumulo. So abaningi bafuna ukuthi bayithathe ngesinxele, abanye bafuna ukuyithatha nge-shortcut. Angazi but ama-shortcut athatha nama-drive, but namhlanje ngiphethe Professor Lukhuleni. You know, it's always good to see this young man. It's very refreshing and very optimistic. And manje ngifuna sabe ngomageba. Last time besikhuluma Swati. Ungene kahle deep. And ngiyabona ukuthi uze uphethe zonke into zakho ziphelele. How have you been since the last episode? Kunjani na inkosi? Hey, mfowethu ngiyabonga. Ngibingelele nabathandi nabalandeli. Yeah, hey, angilali man. Angilali bhuti. Sengisengazisola ukuthi bengiyaphi. Ngoba uma uthe wena no 6 o'clock ichayila abayingeni nabantu bashaya kuze kulwe emagodi lendlini athi hayi kanti awukhulumi nalabantu uthi wena usebenza ngo6 to 8. Hayi manje iyangishaya mara bhuti ngathini umuntu mafuna ukuchazeleka kumele umchazele akhona ukunderstand but ngisho kona ukuthi hayi salute. Yes. Nekubonga mina man. Lalelani ke because abaningi bathe ndoda you enabling izinto le akusi crime le and a choice and also ku approve you. That is why kukhona even le team abayixokile ugovernment uhulumeni ka Cupcake ukuthi look they need to regulate and make sure that abantu you do justice uyabona and umuntu ne personal choice ayenzayo to choose it's a choice and not to choose it's still a choice. So since the last time makuloko kuya because mina ngiyayithanda lento ye succession uyabona mele sikwi-battle la so the succession battle ukuthi ama successes ayibafo nesiyawina so far mawuyibuka lento le are we winning or are we losing because abantu beza kuwe bafuna usito bayakhala no so far ngasho ukuthi siyawina and ukhumbule ukuthi wena bafo into yethu ithi kusho kwakho is a choice thatha i-decision ukuthi ithi ngiyothwala ukuthwala bhuti kujule kakhulu ngeke abantu bakuchaza but kujulile ufuna indoda lethi mina angifuni uhlukumeza umuntu angifuni ukubamba inkunzi umuntu kodwa ngifuna lokuthi ngiphile so nako lokuphila kufuna uma ukuthatha ungakuthathi unama doubt uyabona uma ubamba imic wena ngisho 100% ukuthi uma ubamba imic uyibamba ngema full into yakho so nako la ekuthatheni lento uyithatha lento ube usho ngayo kunabaningi bawina kunabaningi baluza abaluzayo baluzisa ukuthi bayaza ngokungabaza anje ukhumbule ukuthi la sidila ngani ngezipoko sidila ngani ngokuthini mina ngifuna ngakhe lokhu ukuthi wena uphumelele lento le waba ne doubt ukuthi awuyikholwa iba ne problem kufana nokuthi uze la ku Ring and Bearings ukhulume maybe ngento yakho but wangakholwa ngento oyikhulumayo njengoba ngichaza ukuthi mic yakho moyibambile uyakholwa ukuba nezinto eziningi ukhanze ukuthi kuba nama delay 2 kungenzeki ngalendlela bofisa ngayo that's why mina abantu ngithi mangikhuluma nabo ngithi bafowethu ungayi kumashonisa uthi ufuna ukuyothwala lento because uyosuka uba nalento okuthiwa ipressure yokuthi ayenzeke lento manje because ngifuna ngihambe ngiyobhadala amashonisa so wina ngokuthi uthe ebafowethu mina ngiyayenza lento but ngiyenza ngokuthi angijahanga ndawo makwenzeke kusasa kwenzekile makwenzeke ngomuso kwenzekile but ngichaza ukuthi into ebalekile ukuthi kuyenzeka uma unganani pressure abantu abaningi babulawa yini ipressure and abantu abaningi bayenza ama wrong decision abayenzi i-decision right esikhundleni sokuthi uma uwenda into uba nani mina ngikholelwa edlozini if uyenza into khuluma nabakini kuqala kuthi ngisaya kaLukhuleni ngiyofuna lento so bese uyothola into kufana nomuntu othi mina ngizophumelela without ubaba unamanga ukhumbula ukuthi even naseBhayibhelini kunala ukuthi ubani wabambana noNkulunkulu kwasa ngathi mase kubona uNkulunkulu ukuthi kuyasa wathi indoda ngekele ngihamba ngitokubona wathi naye ngikuyekeli ungakangibusisi so in the meaning ukuthi ubaba ubusisa umntwana hayi umntwana ubusisa ubaba angeke ukwazi ukuphumelela without ubaba akuphe isibusiso so ukuthi mntwana nami ngifuna ukuthi uphumelele nokuthatha lento ku risk uthatha lento uqala ukukhuluma nezidalwa zakini but if uthi angisana ndaba nezidalwa zakithi ukuthi ziyenzana angisana ndaba nedlozi kunabanye abantu bane pressure njalo ukuthi noma kungafa bana angisana ndaba
as long mina uRamaphosa ngimdlula ngemali ngiright. Asike sikhulume ngale family dysfunctionality because families are very despondent, are very dysfunctional, and a family is a very important component in the human journey eyomuntu ephila. So lama divisions nina nowabuyisa kanjani walungisa kanjani because kune timer likhule nencozi lafika lafaka ispam gone labaleka. Now we've got abomama abaningi single parents and uyababona ukuthi bebangakhona demoralized, demotivated, discouraged, abafuna ukuzwa nix anything that says inenyawo ezithu bese banomsila lapha nendawo abafuni kwakuyibona ukuthi look and ize izala inzonde ebantwaneni ufuze yena loyana nilungisa njani ikhona into eniyenzayo neabalaphi bendabuko. Uyabona bafu truly speaking into ebalekile ngingathi mangikhula nami ngikhula nalento ukhumbula ukuthi ngathi mina mangizobiza benginganababa benginoma baba ngimthole after akuzange akuselula bafowethu ukukhuluma iqiniso. So silungisa njani ebunyangeni silungisa so uma ufika siye sithi umuntu simhlola sithola ukuthi okay baba kahlawulanga and baba akekho and maybe okay uyamazi baba akathi qha omunye athi no baba ngiyamazi omunye athi no uma uyamazi bathi ungapheso wethu. We understand. So okay bhuti wami asiyenze ukuthi athi omunye ngiyamazi baba ukumazi kwami baba ngithenge mbona 2 months or 1-2 times wabe so uyashona ma ashona and then thola ukuthi akusalungi kahle but ushiye ipain kuma into ngimthandela yona umama mina abomama abaningi ababi neanger towards abantwana babo une-anger unenkinga but umntwana ukhusela kakhulu esibongweni sakaboma if baba kayenzanga kahle izinto azicelayo uzicela kuphi kaboma. So ayiphambani lento because igazi likhomba ukuthi isibongo kuyiso i-lineage ne-family tree i-aligna nobaba. So mawuye ngale kubomama kunabantu nginga-interview omunye umjida wami uDelisa Bhembe ku-Against the Wall wathi chief lento yesibongo mina I despise it bangayikhuluma ngendlela abayikhuluma ngayo ayenzi nix lento mfethu fana nama-fish siyafana nezibungu sifana ney'nkomo angikholwa ziney'bongo zifa zinjalo so mina ngikhuliswe isibongo sakubomama and ngiyaphila namanje ngoba washada umama ashada omunye umuntu ngasebenzisa lesa sibongo ayikho lento yebhadi wena kithini kuwe. Bafu ngiyayisho ikhona ne mara if ubaba akenzanga lutho angeke ukubambe le case yakabo baba. That is why sometimes ngiyablame umuntu uma athi no bengihlushwa isibongo sakabobaba I hate ukuthi ngitshintshe ngibize ngobaba ku-ID ngithi uyenze iphutha ngoba ngapha kaMthombothi okhulele khona abazazi inkomo zakho. That's why kaMthombothi mase kufike wena wafika walobola wathatha umangi ne rightful ngoba ungilobolile uMthombothi or uSibiya ngiphuma vele ngosebenzisa isibongo sakaSibiya inhlanhla zakaSibiya zizonginamathela nami ngoba wena ungithengile kulesa sibongo. That is why ngithi mina umuntu wena Themba mangabe uyolotsholwa ne asithi njengaye ulotsho wabi siyaphila if ever bekasithatha lesa sibongo ubaba lo yangalobolanga bengeke kube kahle but if nomntwana mina njengomntwana nami angimhlawulanga kufike wena ufike umhlawule nomama wakho balobole boyi2 yes uthatha konke akuna problem no mntwana uzobiza ngalesa sibongo and then akuna ma consequences azoba khona. Why? Because of uphume kahle kuphi kubomama akhe akhishwa ubani uwe ungasi biologic father but ukhonile kwenda njani kumthatha into le ifuneka lokho ukuthi kusebenzise mani malobole. That's why naloya mntwana loya bese ngubaba wakhe mbamba sengifuna kumlanza kuwe ngifuna ngite kuwe ngitohlawula ngikhiphe le yanhlawulo wayikhipha wena ngale kuMthombothi funa angisayi kaMthombothi ngohlawula lo mntwana ngiyakuphi kuwe ngifike ngihlawule lo mntwana bese ngiyaphuma ngiyahamba nomntwana nami or sengiyaphuma ngiyamshadisa umntwana nami. That is why abantu abaningi maybe bathuke bathi balandelwa amasho or amabhadi nani balandelelwa ukuthi or isibongo siyamhlupha angeke sikuhluphe isibongo ubaba ngahlawulanga. So kunabanye abantu banokuthi mabawalahla inhlolo bathi hayi baba isibongo sakho siyakuhlupha that's why izinto zakho zingalungi unamanga lo muntu. Yebana Umuntu kumele akhulume into ekhona ukuthi lesasibongo esikukhulisile lesibongo ohleli kiso ngisho idalo zakhona ezikubambayo
So ledalwa zikubamba lapha kulawa muzi kufuna kwenzekeni kufuneka ukuthi kube yizo ucela inhlanhla kizo ngoba inkaba yakho nayo yonke into yakho iwele kuphi lapha. Bangene ngesidliso prof baloku bathi ne man uprof wakhohla ukumbuza ukuthi siyini sidliso sizazongena ithwalo because bayithanda indaba yesithwalo but kunabantu abathi lento uyithathe la manje ama politicians bakuloya amanzi avaliwe badlisane kube njalo so mara khona lesasekhaya khona esensila yangaphansi khona esensila yaphezulu so ngifuna ke akuyichaze kahle le ndaba yesidliso so that makukhona umuntu angathi uyasaba unovalo uyasola mconfirmele ukuthi vele wena udlisiwe umbona ngani kitsikitsiki uThiriyani mase ngosibhizi uyogijimayo la ufuna ngama price stand ugijima ngama penti asithole kwenzakalani izanayo prof. Alright masingena enzabeni ezidliso idliso hluke kaningi kunesidliso odlisa umakoti wasekhaya kunezidliso odliswe ekhaya kunezidliso sokuthi ekhaya maka ukudlise nje nokuthi akwadi lokucontrola ugcina unganamfati ugcina ungumafele ekhaya kunesidliso sokuthi makoti abone ukuthi ngeke phela la kulunge makwakhe ngathi umdonsa ngempumulo so makwakhe mamdonsa ngempumulo uyafika le kuprofessor noma uyafika kuba ku Dr. Banibani afika athi dokotela ngifuna nedlendotsi ngilalele ngicela spice mina ngisibiza ngespice bese base kumnika le spice but angivamanga ukusikhipha sidlisa ngifuna nje umuntu atekima athi futhi ngumuntu ofuna sidliso ngoba ngiyindodza ekugcineni nami ngathoka ukuthi lo makugcina uyangispicela sa ngisikhiphi spice so ngichaza ukuthi ispice sidliso bhuti umuntu lodlisiwe umbona ngokuthi uma ungathi bhuti Themba samba athi ithi ngicale ngitshele lo make siku business yenza yonke into athi ngisabuza lo mama ngale business yi2 ne but akakwazi ukusithathela inqumo yonke into akakwazi nokuthi ithi ngithathele inqumo ngifike ngitshele uma ukuthi ngifike ngenza so umuntu lodlisiwe umbona ngetendo letiningi wena bhuti umthola washa mara kuna aunt lo washako lapha endlini umthola apheka njalo kupheka yena lo makoti ulela kayindi lutho so umuntu lodlisiwe ubonakala ngetimbawu letiningi uma kumele ahambe utomthola uma kumele nihambe niye somewhere ithi ngisatshela lo mama mara lento beniplanile senina 2 months niplanile but mase kumele asukuma ahambe akakhoni ufuna tshela umama ngathi awuyi lapho hayi buthema man bengisathi le nethembisa asakhona ukuyofika so ayihambani bafuthi ngizobona next trip akaphumi nje ekhaya bangathi kuye endoda uyolala edining room uyayo lala edining room spices khona siyaphila bhuti and bangakushaya ngaso wena kuqala umfa uyindoda kunzima kumele uqale wena uyindoda ushaye lo maka ahlaliseke yes sir so manje ngoba kunalento yokudlulisela futhi thola ukuthi umuntu bathi udlile but umthola ukuthi ekayaphuza and uphuza excessively lo muntu uyamazi ukuthi mubi bila yindoda unamaqhinga amaningi but kunalento ethi akadzakwe before we would execute or raise anything even with artists kunabaningi badepende ku substance uyibona njani and silungisa njani kunabo make bakhala emakhaya ukuthi look lo muntu is a breadwinner but now imali eningi uhola 100 rand kuenda pa ku witness wa 30 rands kuphela la ekhaya because le 70 asiyazi iphelela laphi kune habit lento lo muntu khona into abamenze yona man kunomuntu thola ukuthi umama or usisi or uyintombi and sekangene kakhulu ebhodleleni mawuhleli uyibona ukuthi it's not normal and make phuzile uba very violent lo muntu futhi kuvuka esinye isilwane nani kukhona lo omsebenze lapha iyaphila le yes iyaphila ekuthenini wena bhuti bakuhungule nako kuyafana nesidliso that's why ngisethi idliso kuyahluka kunesidliso kuthiwa indlisa usuku indlisa usuku bakudlisa ulele ungazi and then mawudla ulele bakufide lokwakufida khona mawucedza lapho lento vele itokwenda umuntu lo ungathi akasanga ugcine sonatha tshwala uma unatha tshwala so umuntu lo vele sofuna lokuthi eish ngabantu angibaboni laba labantu laba ngathi ngabashaya bonke or ngibasuse la kimi into leyo ilukhuni futhi kufana nale
nale spice lesi sikhuluma ngaso sabomake ngoba kungena insila yabo lapho mawungena lensila yabo vele uduba kusho ukuthi mawunathile vele seyikhomba lokuthi labantu labala ngathi ungabadla bonke noma sewuthola lo munye umbhuti wakho ukhulumisa seswakhe uba nesikhwele ngathi uthandana naye lo muntu ngoba ukudlise ngalento le ngebuffalo ayinangenkomo so manje lento leya iyakha lokho ukuthi wena ube ne-violent kakhulu but uyasizakala umuntu onjalo siye sithi mase sibuka ukuthi okay right nomuntu lo udliswe kaso but it's not easy to help that person because of uba futhi nokuthi akafuni inyanga umuntu odlisiwe akayifuni inyanga lento nhlobo bayithake ngayo bayayifaka into yokuthi anything ezomnikeza i-direction angasondelani nayo akayifuni inyanga so kuba nzima ngikhumbula kukhona umzali wami engemusho but ukhona umzala umntwana kamalungu abamenza lokho kuthi simkhiphe lento kube nzima ngoba yonke into oyenzayo lo muntu uyaqala inform athi hayi bathi bafuna ngihlanze hayi bathi nayi imbiza bathi ngiyiphuze we understand lo angathi ecitha lento uyoyicitha vele understand so akubi lula ukukhipha umuntu izidliso noma ukunxusa umuntu akufuni umchazela ukuthi sesiyinyangeni manje so kuthi nganehloko ukuthi umthathe uthi manje uyamtshontsha kunalo kuthukuze kutshontsha umuntu umtshontsha uthi hayi sisesijika la koni akuvume lokoni or kuvume lo maka ayihambana kunanki mahamba wena uvela umfaka straight endleleni okwelapha kune subject enkulu kakhulu la and it's causing some serious tiff kuma families and in a way nenye bearing embi the sibling rivalry so ngamanye amagama abantu abazalanayo so lo umfowethu lo udadewethu angikhulumi ngabomalume ngikhuluma ngegazi mara thola ukuthi kwinzondo yala ekhaya i-serious over mhlambe ilungiswa njani imaphi mhlambe futhi ama advice eniwanika abantu because enyangeni akuzi ama enemies wangaphandle kuza khona la mfethu ukuthi lo why and mawuthi uyabheka abantwana balo sebayabhema babhema ama drugs nani and then kuze kube ne-influence embi khona lapho. Alright. Into engayisho Buthemba i1. Uyabona kukhuluma liqiniso. Yeah. Kuhle. But uma abantu ukhuluma liqiniso abakufuni. Simple. Go deeper. Yeah. Umuntu uzothi ngiye kulikhuleni. Ulikhuleni uthi no asibuye silungiseni 1 2 3 4. Lento ikhulumayo ema family inkulu kakhulu but ukuthi nami nginyanga ngingaba kuyo kulento umndeni. Umndeni kurare ukuthi uthola uvana. Kurare. Yeah. So umndeni ukuthi ungavani kusuka kuqale wena Them. Or manje ngiyakubona ukuthi hey man channel yakho iyakhula or i-channel yakho inkulu. Kuqale mina ngithi lo ngizomkhomba lo. Uyayibona bese ngiyacala ngigwaza ngamagama. Mangicala ngigwaza ngamagama ngimi ubhuti wakho or ngimncanani wakho. Abantu bazobelieve abani. Yeah. Lo seduze vele yanyakuzo. You understand? So umoya okhona onenhliziyo kusho ukuthi ngeke noma ngiyinyanga ngithi ngizowuceda. Ukhona uyaphila. And futhi omunye ufuthelwa yithi siyizinyanga. Uzohamba uyoconsult uthi ufuna usizo wena lenyanga ifike ukutshela ukuthi awuphumeleli so wena ubhuti wakho uzibani banyana or ubhuti wakho number 3 umntwana gogo nguye lo yenza ukuthi impumelelo yakho ingalungi and then selapho kucalana uyokulapha lokho ngeke ukulaphi because of mase ngihlangana nawe Themba kahlahle nje ngifaila so ngiluzele contract ngingenca Themba. And then vele kuthi ogqwala inzondo lokuthi ngifise nokukubulala manje and mangifisa ukukubulala akusana peace ezoba khona ngoba ukhumbula ukuthi sengikufuna ukuthi ufile ngikwazi ukuphumelela ngoba phela wena isuccess yami manje uwetandla tami so nathi singamabalapha endabuko sinesandla ekucabaneni kwemndeni because of umuntu mafika ubone ukuthi okay lo muntu lona mebuvale idluta akavalanga umuntu mtshela impamba le right lekufuna inikete lo muntu se athe ngiyamloya mina or wena uyangithakatha ku-success yami umgeze umsuse kulomoya loyo but still angaphumeleli inzondo yakhula utshela nabantwana bakho ukuthi ningibona ngifaila so ngifailisa ngubhuti lomkhulu ningibona ngifaila ngisesilomncane sesilomncane ungihambela tinyanga uyathakatha
and then that thing ikhule nasebantwaneni ikhule ayingeke iziphele uyothuma kwenzeka kushona umuntu lapha kulwamndeni bathi bantwana bathini ubaba ufa song ubaba lomncane uma kufa song babe lomncane vele washo ma ukuthi uyathakatha lo muntu we understand usenjani so uyakhe lento angeke iziphele abantwana abaningi bazoze bafune nendlela ukukubulala wena ngoba unguwe lo kanjani omunye ugcina sazinikezele kuzo lezidakamizwa ngoba akayiboni life uyobalekela kubani ngoba makumele eze kuseswakho iseswakho yathakatha makumele aze kubhuti wakhe asithi maybe ngibe bantwana bami labasele uyabona abantwana bomthakathi bathakathi so akekho kunqono ngihambe ngophila estradeni and then estradeni la ngizothola khona isizo kanti uyozibulala estradeni ngoba uyothola lo umuntu lokuthi hey ndothengisa lento le thatha lento dlani lento izokwenza ukuthi uphole and then akunakuphola lapho kumosha asikhulume ngegenerational curse uzanayo kamnandi lento ikhona lento na uyinyanga wena urepresent abalaphi bendabuko by all means necessary you are part of them so lento generational curses church bayasho ukuthi novana we must pray and break the chain and the curse generational curses ikhona yini lento ukuthi uyayibheka ukuthi hey bafethu yazi ubani wafa ngengozi yemoto hawu nangu omunye ufe ngengozi yemoto nangu omunye futhi ngengozi yemoto ubani waqala wazihenga nangu ubani uyazihenga nangu kushuthi in every generation ngalama layers khona kune layer okhokho kune layer bomkhulu kube ne layer yethu ke manje kube ne layer abantwana bethu so fourth generations kwenzeka the very same thing ikhona i-generational curse yes ikhona angisho if ever ingekho i-general curse kusho ukuthi nathi sithi thina sithathele ubunyanga babogogo omkhulu ngaba bukho so ikhona into enjalo bhuti and even noma singathi thina umuntu oshona asithi ngemoto special ushona kabuhlungu akhala so that is why ngiyithi mina umuntu oshona akhala uyadzinga ukuthi sihambe solalisa umphefumulo wakhe ngoba masingakulalisa lo mphefumulo wakhe kusazobuya kuphela abanye futhi that is why kunalento okuthiwa ma ubona ngiyithi mina bukani belungu nibheke thina abantu abamnyama thina sisebenzise isihlahla ekuthiwa umlahla abantu siyodonsa lo muntu la shonele khona abanye sebavele badonse noma yisiphi isihlahla bathi bayenza le yankonzo yomlahla abantu kanti kudzingeka lesihlahla somlahla abantu ukuthi siyobekwa lapha lo muntu la shonele khona ukuthi kudonse lo mphefumulo akwazi ukuthi angisho uphumelela lo mphefumulo and then akwazi ukusuka ayohlala emzimbeni wakhe because wahlala lapha uzobuya ekhaya abuye ngenkemba that's why kuthiwe umuntu othole accident akangena ekhaya ugcina ngaphandle ngisho ugcina ngokuphuma umkhokha yes so kufuneka ukuthi masibuya simfuna kumfaka ekhaya simfake ngomlahla abantu akwazi ukungena abe idlozi elihle but ohlala anjalo phela uphuma emphefumulo lo muntu ungamelanga uphuma ukhumbula umuntu odutshiliwe still is the same ufe ngenkemba ugwaziwe nawe uboshiwe kanjalo kudzinga ukuthi kudonswe umphefumulo wakhe lapha akamana athathwe lo muntu ahambe ayolahlwa la kuphumele khona umphefumulo ngila kufika sifike sikhulume khona that is why lesinye isikhathi ngeke ngithi mina I advise ukuthi engathi singabantu singabuyela futhi ekuthenini konke la kwafa abantu njenge South Africa uyibona nje irubole kangaka sike Soweto sihambe sokugeza lemphefumulo yabantu maybe kungaba khona nokuthula ngoba lemphefumulo yaphuma ikhala and then there's nothing that has been done ekutheni kugezwe leyo mphefumulo that's why singabonani that's why sithengisana ngoba icase yalaba bantu laba lemphefumulo labo ayisinga ayiphumule that's why sazobulalana vele angisho nelizwe sithathe ukuthi masiyolubusa silubuse ngani kwafa abantu and then nawe mawufuna ukubusa kumele kwenze njani kufa abantu that is why namhla ukuthishe enye indaba ngathi siphinde siyibona ihluphe ukuthi manje mawuphuza lamanzi ngicabanga ukuthi ngamthelela njani Themba ahambe so that ngikwazi ukungena esitulweni saThemba yabona ukuthi njani is a curse ekhona kithi nasembusweni wethu njani asike sikhulume ngomuntu naku ke kwenzeka ukuthi vele uNkulunkulu kuthi uyamkhumbula njengoba uthi mhlambe forcefully lo muntu ngesilungu bayibiza premature death ufe prematurely bekengakafiki isikhathi bengakafiki ilanga that's why azogoloza abanye bathi hayi umdali abanye bathi kusuke kuyisikhathi umuntu makaya asikhulume ngale ndaba yamabhokisi ke manje ukuthi nayi indaba emoshari ipower yenu ngoba kaningi kuthiwa kusetshenzwa isidumbu yini le and iyasebenza leyo nto yini buti
indaba yokusebenza isidumbu iyasebenza but futhi inobungozi phakathi. Remember kumele ngibe sure ukuthi lo muntu ubulewe, noma ngibe sure ukuthi lo muntu phela umuntu obulewe emasesiqinisweni ilodutshuliwe ilogwaziwe senaloze hengile kungenzeka then nalo oyenza accident kungenzeka ukuthi bafike bathakatha le moto then waloko ekseni. But umuntu bhuti olala ebusuku angahle futhi athetshulwe. But umuntu ogulile si expecteni lapho kufuna sikubuke konke lokho. Powerful. Yeah. Kufuna sikubuke konke lokho. Uzanayo. So mina mangifunda ama herbs noma ngifunda inhlolo ngeke ngabheka, that's why inhlolo ngizithanda mina, zinamanga nginyanga, so zinamanga inhlolo ngizithanda, ngiphenguli ngazo. Ngoba namhla ungaziwisa sithi uThemba kase right, kusasuziwisa sithi na mani uSimoni kusasho ukuthi ungagcina ucabane nabantu wonke umuntu. So inhlolo ifuna ukuthi uyiqale mema uhlola uyibingelele wena self, ubone ukuthi ukhuluma ngeqiniso na, uthi inhlolo ngukhamfati ngiyavuka na, uyiphosa ikhani before uzophengula labantu labo. You understand? So ungenzeka lo muntu aphosa inhlolo athi ngihlola uThemba, mawuhlola uThemba uthola ukuthi asesuThemba lo mfawu amsiza ukuthi aphumelele, bese uthi hayi umbona sona Themba uthakatha ngilomfo ukusiza aphumelele, kanti na bezingasho njalo. So wena uthela umuntu ubulewe, sithatha lichwa, masithatha lichwa siyosebenza lesa sidumbu emushara, simbambisa izikhali sithi indoda hamba uyozilwela. Mayiqeda lapho ibuya kulabantu bala ekhaya ishaye akabulawanga lo muntu, uyolwa nabo bani, ulwana labantu basekhaya bamphi ikhali ukuthi ubuyani la ngikhona nina, angisho ningibizile ukuthi ngiyoshaya zwapho, ushaya zwapho la ekhaya. And then mase othi nithi phapha maybe kusale 2 kuthiwe la ekhaya since siqale ukungcwaba last year nalonyaka siyangcwaba nalo viki inyanga nanyanga, umndeni ugcine sokusela umuntu o1 mavuka bathi yese sinenza kabi, bani oyogubha ithuna lela khipe lesa sikhala sifake lapha phakathi eboxini. 6 feet. 6 feet akusenzeki buThemba, akusakhonakala ukuthi niyokhipha lela lichwa le phakathi emgodini vele, noma nenyanga engathi yokulungisa yonithathela le mali namanga ngeke ngoba lento le ilapha phakathi yabanjiswa umuntu, siso sithu sengene lapha emushari sigeza lo muntu sathi nasi isikhala hamba uyogwaza, ungashiyi lutho ugwaze nenyanga khona kusishaya sonke, kushaye thina laba la ekhaya kuphinze kushaye nami ngingabulala umuntu. So ilichwa liyadzingeka ukuthi umuntu alihlolisise buThemba. Ukulihlolisisa ukuthi sibheke ungaye enyangeni umuntu agulile buThemba. Simbonile uhlezi esibhedlela, singenile kabo doctor kwaphela ngisho nemedical, kwaphela nathi imali ekugcineni umuntu imali seyiphelile athi angidlanga kwamuntu. And kufuna si understand ebhuti imali ngiyayifuna mina but imali enyembeza ngiyifuni. Kufuna si understand leyo ukuthi lo muntu ngiyakwazi ukumsiza naye, ithi ngimtshela iqiniso, ukutshela umuntu iqiniso yophumelela angeke kufe. Mina kunomunye kwafika kimathe prof uyakwazi ukuthwalisa ngedlozi, ngithi ungabe ngigulela mawuthwalisa ingomuntu ngedlozi laba abanye baphilayo bosebenzisa liphi idlozi. Manje uthini ukhuluma into deep manje, ukuthola kanjani ngedlozi umuntu ofile uthwale ngaye futhi? Yes. So izinto ezifana lezo awuziyenzi izinto zokuthi ufuna ukuzwisa abanye umuntu ubuhlungu, kunento ekuthi wena bhuti uyayibona ukuthi le ayikhonakala. Phela if ever buThemba ngizothi mina kuwe le crew kuze uyenze whatever you are doing, you need other people ukuthi babe khona. Say if mina ngithatha wena abanye abantu angeke babe right. We understand? Kufuna ngibuka ukuthi okay mangishaya lo muntu lo ngibulale abantu abayingaki, nenkabi ngathi ngasebenza njengami. Zibheke kahle. You understand? I-breadwinner lo muntu. Lo muntu lo siyomshaya lo, masimshaya kwenzakalani ngalabo abanye abayi4? Sibaya kuma drugs abantu baba bomahosha bayinikele. You understand? Senedlozi nala ukwazi ukuthwala ngalo labantu anabo 4 wabo anabo sisi wakhe anabo ugogo wakhe, ngoba phela labantu kufuneka ukuthi nababuye buThemba babe nalento ukuthi bavikelwe yilo ledlozi. So nomuntu ohamba thakatha isidumbu somuntu ukumbone nomuntu mawungena emusharo khona siyazibona buThemba
and then uthi uyangena emushari uthole lo muntu namehla angene phakathi akangenisanga ukuthi uthakathiwe noma uthethuliwe kuphelile vele bekagula mara abantu abanakweneliseka abaneliseki bathi azathi omunye ngiyanitshela ikhona inyanga enkulu leThekwini ikhona inyanga enkulu leNkangala ikhona inyanga enkulu eLimpopo uyobashaya bonke abaqede vithi kanti sithi bulala thina ngoba lo muntu akadlanga yamuntu ePhuthemba ukufa kukhona one kudaliwe that's why ngithi mina if ufuna kufa uhlupheka kanye uyayithatha lento uyafa awuyithathi lento uyafa unako uyafa noma ungabe umbulala ubulala abantu okusalayo nawe uyakuphi zofa so that is why thatha into ezokwazi ukuphilisa wena inga affect abanye abantu and then sibuyelele ekuthenini imoya lesiyibuyisa njani umuntu ukuthi abe idlozi libe kahle uma singageza labantu lapha Phuthemba abalala ngesihluku the general case we can end it. Kunabantu abakhalayo prof bathi bona siyifamily asinako ukuthula unokufika uprof ebusuku asigidise ubusuku bonke sibathe sithi sigide kudumbinya ukuma ambulance ngaphandle bathi ayipoki lendlu ayikhona ithi gom cake kusuka kwenze njani ke prof ikhona impela leyo nto into esemakhanda wabantu uthola ukuthi indlu bakutshela mawuhleli phakama inwele iglass belilasukile selilaphana ePhuthemba ikhona indlu besipoko ikhona iyapoka indlu kunalenye nje ngiyithengile engihleli kiyo and then mangihleli kiyo lendlu kwafika kimi ukuthi no man ngiva kuwa something ngithengile lendlu makuwa something nini ngizangitshela lo mama ngithi man noma bangathi mcabango man nginyanga nami mara ema kunento engathi idla amathambo lephansi angithola ukuthi ngidodzela ugundwane ngoba ma estate uyayibona ukuthi njani angifika lapha ngiyeva manje lento ayihlafuna strong ngithi ithi ngiyilalele sise kahle ngitshele lo maki ukuthi akangivise maybe ingqondo yami ngoba ngisebenza ngeyibhoko uyabona ngibize lo mama ngigcine sengibiza abantwana bathi kimi hayi papa uzwile lapha ngithi ngizwe athi kunento ithi ngithi nizwile kanti nani bathi asizwile ngithi angitholi ukuthi but ngizoyifunisisa le uya understand but mangithi ngiyabheka isipoko sikhona mase ngithi yabona kunalento kunezinto ziyahluka lezi zinto it's either abona eintabeni kunezinto zentaba yes right ama estate manje sebabona kwakha kuphi eintabeni so mabawakhe eintabeni lento le yintaba ihlala lapha so angeke uze uthi isipoko into yakuphi yalapho number 2 bese kuba nalento ukuthi ngathenga lelikhaya ngakha kilo ngashonela lapho then bangathathi futhi the spirit sengiyabuya mina nifunani nina la nguzwami phela vele ngizobagidisa kuze kuse you understand noma bangafika kufana ukuthi bathi indlu le hey bantu balapha abahlali kungena lo manje uyaphuma kungena lo manje uyaphuma hayi kanti le charity lingahlala ba angeke lihlale abantu because kunomuntu nikazi womuzi uthi angibafuni labantu vele uzolithenga lendlu ePhuthemba next week uyithengisa unless ukwazi ukuthola ulandelela ukuthi kahle kahle la kwakuhlala bobani bese bakutshela ukuthi kuso ngathenga indlu eNkangala bhuti ngathi mangithenga indlu eNkangala sathola kunomntwana abamgubhele phakathi sathola kunezandla ubona kuma plug la splaka kuwo gesi ngathola kunezandla ungazithola ukuthi ezandla but sowutholani amathambo la and then mase ngilandzelisisa bathi akuhlali umuntu la nawo ngeke uhlale ngithi indaba bathi abantu bayithenga indlu le but bahambe then ayibeza be forensic namaphoyisa bafika baclean after lapho ngalanda mina uNyamsoro wazofemba lapha eJardini ukhumbula ukuthi ngiyinyanga mara ngilanda Nyamsoro azofemba kuphi le charity ukuthi uphume lo mphefemulo kubanjwe lemoya so mangithola ukuthi lo muntu bekahlala lapha vele bangasi kahle lo muntu bekahlala lapha ubani so uyilandzelela lento ngendlela lengiyo ukwazi ukuclean ngihleli until since ngene 2012 until namhla ngihleli asikhulume ngemali bakhala abantu bathi emfo mina ngazi ngathi khona into edla imali la ephaketheni lami imali ngayibamba iyadlula ayihlali maybe a mismanagement of funds maybe ingqondo yakhe idlala ngawe is giving you ideas ezibhedayo
mhlambe wena kuwe awukwazi ukuthi ukhona ukuzicontrola mara kunomunye athi noma ngathi into ziyafana chief akusiyimali le ngizothi yelotho bengayiplanelanga ngisebenza kanzima mara angiyiboni into engiyenzayo prof. Yeah, ebhuti imali kuyenzeka ifike esandleni indlule. Kwenzeke futhi ukwazi ukubamba imali. Imali angisho sithi ubambe 200 rand. Yeah. Uyakhumbula lokunye ngifuna ukusho kukhona ubuthakathi. Khona vele into ukuthi umuntu akayiplan imali. Ucanga ukuthi ngibambe 100 rand sasa ngisazothola 100 rand kuyafana ithi ngimudle. Yeah. So kunalo ukuthi ngina 100 rand ngizophila kabuhlungu. Ukuze ngikwazi ukuthola 1 2 3 4 ngathola manje ngidle ipapa nekhabishi January to December ngithande mina abanye abantu banokuthi iprofona uyabandlulula wona Mozambican people ngabazondo yenzeni but mase kuya ku finance they are good those people angadle rice ne fish January to December adle noma ifish enama peanuts January to December. But my ekhaya monga ekhaya lomuntu wangaphandle ufika uthola ukwakhile mara khola nisithi thina abafuni imali bayifuna imali abantu but bakwazi ukuthi mangenzeka i little mistake bantwana bami bazolamba sekukhona futhi nobuthakathi ukuthi umuntu uthethe imali yakho ahamba uyisebenza ukuthi uthemba noma ngathi uyenzani akunampumelelo ayoyibona empilweni yakhe wena noma ungafika uyithathe imali uhole mawuhola ebuthemba khona vele lokhu nawe ugcina ukhale straight uyi1 uhlela uthi hayi man mara bengiphethe 500 100 rand ngiyakhumbula ngenile spa 100 rand ngiyakhumbula ngenze 1 2 3 4 le 100 rand le iye kuphi phela lamadoda uthola sahlele etshwaleni hayi usahlele utsanatha ahleliswe stress ukuthi akade vele lo 200 uthi uye kuphi and kuyoba i-issue endlini ukuthi sonike mamncane or udliwe bobani you understand but uyamkhumbula 300 umenzeni so leso spoko bhuti angifuni ukamba manga buthakathi bukhona empilweni yakho hamba uyofuna lisito because akukhonakala ukuthi ungumuntu usebenze ukuthi insebenza yakho iphelele ezandleni kufuna sonke sikubona ukuthi ongisebenzile ngibonile la njalo so ngitshele ke asithi njengomuntu ohleli othi man nginomngane nami mina la kwathi kimi hey skim uyabona into yama church lawa ngiyacela ukuthi uyithathe mara uyifakele namagogolo and uyithathe nje with a pinch of salt because mina ngayithatha 100,000 rand kweyokugcina and ngaze ngathatha ngafaka nale ndoda yami ngayiconvince wakhuluma umfundisi angingakufihli ngikusho lo ukuthi ubuye eNigeria ngale ngingazi ukuthi mhlambe ngibanjwe ile language oyisalamusi sayifaka i100,000 chief namhlanje angazi ngangidakwe isiphi isipoko and ngingafuna ukuzwa nix ngifake lapha usuku umuntu kwenzakaleni lapha ibandlela into emnandi yokwenzakala I don't want to bash and blame anyone othi ngiNigerian pastor I want to be attacked but ngikhuluma ngento yangempela umuntu ozekimi wakhala wathi mfo le ndaba ye cult into ekhona so mhlawumbe ungayichaza nokuthi yini cult kahle kahle ebudi into engayisho Buthemba ikhona kuyaphileka and ekuphilekeni kwakhona ngasho kanje bafundisi bafika ekhaya ngaphandle nje kumuntu wangaphandle mina ezingikhuluma nawo manje ekhaya lami kunabafundisi abayi7 ngizwa manje ngila ku GP ngize kumfundisi ngizoletha izinto ezithile bese ngiyajika hayi uyangibona uyabukela yena futhi akanankinga so ngeke ngimusha ngisho ngegama so abafundisi vele basebenzisa umuthi 1 basebenzisa ipoko 2 basebenzisa imagic 3 so that ma akhuluma nawe and lo moya wakubamba vele na 500,000 zomkhipha umnike lo muntu you rather nemoto bhuti umuphe ayihlukanga lento lena ngoba labantu akusibaholi abazalelwe ukuphatha ibandla kodwa abaholi abafuna ukwenza imali that is why umbone umuntu okhona wena bhuti ahamba aphile but ubuke easy way yokwenza imali wabona ukuthi eyinyangeni bazongisola ithi ngize kuphi ngapha ekukholweni and then ma ezikholweni ufika lapho ukuthi uNkulunkulu ayikho iverse ekhuluma ukuthi uNkulunkulu uthi thatha konke usala ulambe wena
Even na Jesu lo bathi bathandaza yena nabhuti akuna la khuluma khona ngokuthi ubusisa umnikelo but kunaloko uthi thatha lento unike umuntu oyiswelayo but thina sinokuthi sinike umuntu okwazi ukudla but umuntu lo uthi wena uyahluleka so lo muntu akakwenzi isibhuti ngeke ulambe umuntu la endleleni la makhelwane wakho aswele itamati ungamphi marithathe 200,000 unike umfundisi awuziyenzi wena wenziwe and lo muntu angisho nonke nithatha le watch abanika zona nithatha lama oil abanika wona ama olive oil abathenga lapha esipapa kuye siwathakathe and then mawufika lapho uyigqobisa le olive oil umqondo wakho uthandaza mina ukhohlwa nerespect endoda yakho uze umunye aza kufungisa athi uyabona baby uma ungangiphile imali lena mina ngiyakushiya la uzowenza nini angomnike umuntu wakho ngoba emthanda ahamba uyimnika umfundisi phela uzuyithole so le 40,000 or le 40 million ngenxa yemthandazo yemfundisi kunomuntu enami engimaziyo wena bhuti wazakhala wasayina icontract bathini lokho kwepension wathi yakhona lo pension fund wayoyisayinela emsebenzini wathatha 500,000 la Springs angikhuluma kashana athi prof mangingambamba lo mfundisi angisamtholi ukuthi ukuphi uyomendani kanti ukubamba inkunzi nalo mfundisi oron thathele imali oyomnika na kunaletinye izinto kufuna sicabanga noma sesingathi lo muntu umskemile akamskemanga uthe ngifuna imali wena uziyele lo muntu lapha kuye ungeva bhuti uyenze njani uzibona umfundisi akhuluma njengami ngikhuluma what decide wathi ishmar ithi ngiyeka likhuleni ukhuleni akambizanga mafika lapha mina ngimnika le magic yami mangimnika le magic yami ifike na imdome vele ayikhipha imali mayikhipha imali lo mfundisi lo uthathe lento ayifunayo asiyekeni singama African or ma South Africa akunayizo bhuti wona thina sidoma abafazi bethu angibazi babashaya ngani mamuntu acabanga ufuna kuba rich everywhere they come to South Africa i-playground akunamuntu ongathi mina ithingiye kuphi but umuntu ozothi I want to be rich uthini ayithingiye South Africa ngikhumbula lesinye story ngengikutshele ngabeva bakhuluma ngisePitori ukhuluma lo muntu uthi hey my brother life is hard here in South Africa at I open a church your things will go smooth yes and vele walivula isonto lomuntu waphumelela bye ane kuya labo make bhuti mabaya labo make baya in full force mfundisi uthi sinikele kabanga nje mina mangathi ngifuna 1,000 rand kuzongibona nawe buthemba ukuthi manje ufuna ukungibona nje ngiphe 5 bayahlanya ithemba 5 yani abona ukhona ukubona umfundisi umuntu nge5,000 omunye nge10,000 nethi kufika sawubona brathemba bona mina ngikubone emahala mara kuna thini wena wala ekhaya uthi uyayifuna le mali ukuthi uyahlanya sangena zithu izinto engivala ngazo prof one into yabantwana besikolo nalabantwana babhenyisiwe ba brainwashiwe ukuthi ubuloyi nobuthakathi bukhona ikhona na into yokuthi abantwana bathathelene inhlanhla omunye utshela ukuthi ngiyafunda mara mase fiscal sama exam ngiba isidomu ukukhohlwa vele kuba mnyama ikhona mhlawumbe into yokuthi kwasabona omunye mabehleli omunye uzabuya bengathi iboss yescheme I know ukuthi ingqondo iyislimanyana mawuloku istretch ifana nereke yakhona ukustretcheka but abanye bathi mfo mina nginayo le ability mina kwafika ubani esikoleni kwashintsha into zami kumile nabazali bayifakaza ukuthi impela umntwana wami uloyiwe AS2 sikhuluma ngabalaphi bendabuko I don't want to generalize and say bonke but many of them abantu bangena entwasweni or bangena ekuthwaseni mababuya ba pregnant half nekota yabo bayamitha inyanga ngokubhebha abantu kabuhlungu bamithisa kanti yini inyanga hlala ezibhonyelo zidlanda bemathambeni or something ngize ngihleke buthe yangilimaza le all right number 1 ebuti endabeni yesikolo ikhona lento ngikhumbula ngisafunza nale intombatana ngeke ngisho ngegama layo ngoba ikulandzela kakhulu but angibona ukuthi angakwata beka smart esikolweni smart esikolweni ngesikhathi sem-exam wazi lo mntwana bamshaya watuonela shame and ubuke ukuthi utuonela kanje phakathi eklasini
umntwana lo smart lo hlanganiphile kuta kanjani atonele ngoba ukucela ukuthi ngicela kuyindlini lencane iminyaka beyingakhi beyangana ukhuluma ngomntwana obeka ku matric yes 2018 yes so lo muntu loyo wa disturbeka vele wafaila because of say one unamahloni okubuyela esikolweni into angakazanga iyenze empilweni yakhe yonke leyo so kuyenziwe lokuthi lo ngomhlangano phela ufuna ukuthola ama AA uyahlanya ufuna kuphuma nge-D or nge-C or ngani ngeke akubone lokho so kwenzeka lokho but ngomusa waphinza wabuya wabhala waphasa ubuthakathi bukhona that is why kumele vele abantwana besikolo before bayabhala ama exam mina wena babhuti abantwana bami ngithi before bangivakashela nginabantwana ngaphandle so angizange ngathi ngonginabantwana ngaphandle ngifuna ukuthi lo December bavakasha so mabaphuma baye emakhaya ngiyabasebenza bamba ngiqinisile ngiyabageza mangiqedza ngithatha irazor ngibasike ukuthi ingadi yabo ingadlaliseki ungakwazi ukutshontsha imind yomntwana nami so bakwazi ukufunda babe kahle umntwana sometimes nokuvela ayenza izinto ongazazi nawo ezifani uthola umntwana asesikolweni ayenza izinto akakhulanga azenza lezo zinto so izinto ezenziwe umuntu so abazali my advice ungathi hey bamloyile umntwana msukumele umntwana before yobhala ama exam qala naye January ute naye futhi ku session ngoJune phinza ugcine naye ungathi hayi ucinile no follow up ukuthi kusaqhubeka kahle na ungafollow into nokuthi damage njengamanje kuyiwa kuma exam final bonelelani bantwana uthola umntwana wakho umfundise 5 years or ku matric waqedwa complete waphuma uhamba uyofundzela ubudokotela 5 years 7 years ayenza idoctorate ukuthi abe umelaphi mase kumele final year bamgwazafe akusi ukuthi uloyiwe I mean akusi ukuthi ufe ngoba uNkulunkulu besekafuna ugwaziwe phela umphefumulo ukuthi uzuphume bhuti uphumisa ukuthi awusakwazi ukuhlala lapha you understand so and then ngeke lo muntu afunze mase kumele wena ujabule ngomntwana akhe alimali andlule emhlabeni uyenziwe kwafunga you understand senjengokuthi nabo babona buthakathi bukhona that's why ngikhona mina ukuzolwa nani nobuthakathi so ubuthakathi bukhona ukuthi lento ukuthi umuntu uzongithakatha sekhaya ngitshelesela ilo wasekhaya then mangicela ukujelesela ilo wasekhaya a-acte avulele abantu bangaphandle bese bangishaya number 2 kuleyo ikhotha izangoma thina belaphi ithi ngibeke nje asiyekeleni lokuthi ma kufika abantu nginenye case but manje but angiboni akusi case ngeke kwayenzeka ukuthi nama camera la ngihlala khona surgery yami nama camera wazi wayenza ama camera ngangenza ama camera ukuzama ukuzisave sometimes izinyanga sometimes akusiyinyanga ngifuna ukutshela ukuthi kunokufika abantu lekhaya mafika ekhaya uthemba lo muntu ugcoka into engaka ivezi ipendi kancane nithende zeyibu macetha lapho mafika hlala lapha emsamo athi uyayibona yeah bese nawe kufika umuntu manje uyaphila hayi akunakuthi ini umuntu uyaphila kuyoqala manje lokho kwemilingo nakuthi kuvuka lo muntu lento uyenza ngenhloso ukuthi angifuni kumbhadala ukukhuleni ndombhadala ngalokwami angifuni angibameli but in other cases basilinga themselves bakwenzeka lokho umunye usesangaboni ukuthi nginama camera wake wayizama lento abona ukuthi ngiyala kuyofika le ahamba uyokhuluma manga athi ngimgagadlela so ngokusatshwa futhi nokuhlonishwa maphoyisa athi hey wena lo muntu thina abanye bakhona njenge station command mabaletha le case cause why uthi yenzeke enkangala wangavula icase enkangala wayoyivula la hlala khona kanzi kuhambisana nokuthengwa lapha and then mase bafika bathi no lukhulena kasebenzi umuntu and vela ngisebenza but them now ungafika ngeke ubambe ngezandla zami uyanganasena so lapho ngasizwa yini yiwe lama camera if bengana camera ngani maybe ngilale ngabalo and then ngathi mangibuza le station commander noma ngibuza lokho bakonolele wathi konolele likhuleni bese yokubopha
and siqiniso sithi mase silithole after so damage done. Yeah. Damage done. Yeah. Ngathi manje what about ini ubumina? Phela kosala kuthiwa Professor Khuleni lo dlengulayo ayifi lento leyo. Sekufuna sikubuke nako lo one. Number 2, bakhona abasile. Ngiye ngathi ngelinye la ngikhuluma nabantu ukuthi umuntu uya ebinyangeni ayindoda mabuya sewuyigay. Ubuyisa yini ubugay ngoba ngile ndoda ekhohlakele lefili ingqondo. Ngoba so umenza umfazi lo muntu. Omunye angisho ukuthi ubugay abukho bukhona but kunalobo ukuthi umuntu bakuconverte wena. Bakuconvertile. Akwenza izinto bongasikuyo buthem. Uyangibona? Kunomama engimaziyo. Beka umfazi aphelele unabantwana abayi2. Awushiya indoda ekhaya mabuya lo muntu akasafuni. Ngoba nabo bomama bezangoma nibabale nabo kusimadoda kuphela. Nethi ukuthi laba vele mababuya ngeke avuye ngumkhama. But inyanga ezikhohlakele bhuti. Ubunyanga lo ufuna sithathe amakhiya silahleleli. Onohulumeni lapho ngamncedisa. Ukuthi vele mabakuloba kunike ama life angaze ayingaki. And then baqedza babulale nalento leyo ukuthi usavukela. We understand? Ngoba phela bhuti awukwazi ukubhonyeliswa ipatient yakho. Number 1. Patient yakho ayibhonyelisa imbamba. Ubhonyeliswa why bo doctor bangakwenzi lokho? Phela babamba bo doctor besilungu babambe le empahla azafake nesandla. Ayiye ngale mara wena ungafaka yo so ufuna ku experience. Ufuna ukuya ngale. Ukhohle ukuthi lo muntu uze la uzofunda. And ekufundeni kwakho wena sohamba uyenza ini? Ulihlazo. Mabuya ekhaya lo muntu akasayizanga kobudluzi so ubuya ngomkhama. Uthini ngalabantu basekhaya? Kukhona inyanga eziyenzayo lokho. Ngiye ngithi mina wena bhuti angizambeli inyanga. Uma ngafika ngisazokumema nje lekhaya la ngihlala khona. Ngumeme ngoba nginomsebenzi othile. Ngifuna bakhala labafuna ukubona. Ngina lento ukuthi ulala njani nomuntu othathe ukuthi ubaba kuye. Ufana nokuthi uthathe umntwana wakho wena walala naye. And then mawulala nomntwana which means nalo mntwana umzalayo ngalala naye. We understand because lo mntwana lo uthatha ithemba weza kuwe lo sesilo uze ku anethemba lokuthi ulikhuleni ngiyongilapha even noma angaku challenge mtshela ukuthi mntwana wami lo kangikwenzi lo mina la ngizokuliyenzela lokho ma wena sowufuna lokho is beyond me phuma hambe yo asibanikela ama number prof I know football yokuphinda and manje podcast from the last time ikhule times 10 asibanika ama number sivale. All right, okusho njalo ngichaza ukuthi Professor CM Khuleni otholakala ku 081 809 2820 iyo inamba yami kuphela leyo ngibamba from 8 o'clock until 6 o'clock ntamba ngiyacela nje ukuthi abakuhloniphe lokho kunomunye azathi sorry I know it's late ngo11 and then ngiyatholakala futhi kuyo ine WhatsApp leyo number anginayo lenye inamba umunye nokungicela sometimes iyaringa mkhulu angihlali ezingishilo ukuthi ngisebenzele enkangala ngisebenzele enkangala is in Gauteng eBronkhorstspruit ngisebenzele Rustenburg eLidag ngisebenzela eSwaziland kaManzini ngisebenzela eMaputo eMatolagara ngisebenzela elo soon ngizoyivula nginesigodlo futhi eUganda manje la eZimbabwe will be launching it nalapho futhi nje ischeme ngizosicela ngizile ukuthi nathi sikwazi ukunikela siye eZimbabwe bokubona ngoba bathe uze naye so ngizoza naye so I will try ukuthi ngize naye ischeme so ngitholakala kuyo le number uma ngingekho ngiseMozambique or ngiseUganda ngitholakala ku +2 ngoba bakhala ngokuthi angibambi phone +25 8850635475 inamba yami leyo esebenzisa eMaputo and Uganda Swaziland yiyo 081 but mase ngale angibambi vele but ibayisebenza ngoba bake bahacka inamba yami guys don't futhi bhuti wami ungisiza angithathi imali ngakamsebenzi umuntu so ababe aware ngoba abaningi abantu abathatha ama chance they create account bathi Professor Khuleni lo faka imali angithatha imali umuntu ngakamsebenzi umuntu engithatha imali kuye yilo sesihleli phansi njengoba ngihleli nawe so
ngiyithathe ngifike angisho ukuthi ngifuna 10,000 na 5,000 kanjalo. Ukuhlola ngihlola nge500 angiduri kangaka angibonwa futhi ngemali. So ngisho kona ukuthi umuntu angakuyinga ngathi hayi phela kufuna ngikwenzela akugcwali kami ngisebenza Monday Tuesday ngina limitation yabantu. Because if ngazilimitheli ngeke ngilunge. So ngiyalimita ukuthi namhlanje ngithatha 10 kusasa ngithatha 2 ngoba khona la abafuna labafana abancane ngibese ngibafaka nga10 ngoba nabo bakhathala ngisho bafuna ukuphumula sebasheshe sikhathele so ngiyenza ukuthi kanjani ngishilo ukuthi ngisazocela futhi angisho ngibathembisile bathe bangifuna msho na ubonile bafuna ukubezwa bakhuluma so ngabona namhlanje ngihleli khona bebakahle ukuthi ngingabuya nabo so next time mangibuya ngiyacela nje ukuthi ngibuye nabo isiface babeke la net baqoqe or uma ngabe kulukhuni singabayococisa lekhaya baqoqe nje nibezwe nethi nje nibezwe ngeke bababone bazozwa mara wena ngizokunika le nto yami le Yeah, I know. That's how we wrap it up. I'm not coming. Keep on and stay blessed.